thir tu te chibai kan bu ka chu kan channel te min lo hlut sakin min lo thir sak thina kan lom em alom thu kan rin chewani Sinod Mission Board official YouTube channel Sinod Dram Thar Palai ti kha kan soi to angin misual ten min hek sak ani a thani don lai kan mang theilo ani chumi chunga kan man turata na he channel la hi bot sai kha ani a chon he channel a hen kan program kha khaila om lovin an han ti chho zela kha ani a amaro chu wa nei thak takin tu na hian kan channel min hek sak ta kha kan han nei le thei ta hlo maya chumi ne wang chuan hetilai hmona kan video content hawa hi kan suan lut phei do na ni video tamzo ka hi kan da lut phei le do na chuwang chuan thlir tu ten he channel min hlut puyang poka kan original Sinod Mission Board YouTube channel zo ka hi min hlut pui chun zom le turin kan ngen du chaw heta tanga min zui lut turin kan ngen du chaw ani chu kan channel chu Sinod Dram Thar Palai ti ani a hei hi Sinod Mission Board official YouTube channel ani a helai mona hianin ngai nomin ti tur tam tak missionary pensioner te tin masi sangati lama kan evangelist te le rongbol tu chuanom tak tak te kan interview na te tin mission field lampang documentary te hatiang khatam tak en tur a oma in lo lat lo ani phei chuanin hetiang lama tuimi in nei chuanin aman lavia vin kan ringa chuwang chuan he kan Sinod Dram Thar Palai hianin min han zui zel turin kan cha du chewa tin chuti rual chuanin he kan channel hi Sinod Mission Board hianin a en kol zui thei to don lova chuwang chuanin mimal kuta a om to don ani he channel hi mimal kuta hlan chunzom ani dona ama min hlutpuyang bok khan min hlutpui chunzom zel turin kan du chewa mimal kuta aluta kha wanga min chua san mai lovin helai mona hian min han cham pui zel tur po in kan ngen du chewa in ngai nom ti zong te kan ron ti chuak zel tho do na ni he channel a hian tin aming a hi ama khanin Ram Thar Palai ti avua khanin kan han siam lai lo ka kha an ne a chu tu na hianin rongbol tu ti in kan han thla ka amaro chu hei hi ala thatok lo ni chuan la thlak le tho tura po ngai ta ila tu na ta na ro chuan rongbol tu channel angin hei hi en kol chun zom ani do na ta chuanin kan Mission Board channel a lang lu tuk lo ang tur chi akha rongbol tu te chanchin rongbol tu mi hrat kho khem tak tak te chu tiang chanchin te chu hetilai mona hian ti chua chun zom zel te an nei anga tin chu ba kha chuan missionary abik takin mizo missionary martar te chanchin te po helai mona hian ti chua thin tum ani bokani chuwang chuan he channel po hi min hlutpui chun zom zel tur te min lo thir sak chun zom zel tur te po in kan han ngen du bok cheu ani kalome mizo missionary martar nula h lalzong liani chanchin ilongai thang nula h lalzong liani thinlung zong alal pata na inpe biate nula hian missionary a chuadona a bible chang kenchu lalpa isu minga wang chuan Jerusalem khua a phuar chang ka huam lova thipo ka huam asin ti thu hiani a u vanal rovat nena po hemi bible chang aken shereng hian kalo thiani po in ka thina muna karwang chu phum turin Sinod Mission Board ho tu ten hena karon sign vek to ati nge ani July ni som sang kha jakwa somriat le pakua aizol chuasana athona tur mun ho mission south lam panturin basin hakal don ta zongin thla tura asom de tlata wangin apa u fapa vanal rofa po in bus station atha midang te po in an thla boka bus kalmai tura ain bo sai lai chuan zongile atha tu te chu an lunga chetlat maya
an mit tuitla an trap zoi hloma vanal rovachuan zongi bula tukver bul lama thu CRP vai pakhat nena chuan kanau hi motora rui thina tukver bul ikian thengem ati chu vai pa po chu alo fel khop maya a thut na chu akian ve ngala chutia ba sa han kal don ta ka chuan zongi chu tukvera lo dakin au vanal rovat nena chuan ka u mang tha kanin muto don silo ti in au choron thale kher nge a thian pakhat laltan sangi poin anin thla boruak hetiang hian a soya khatia ba sa kanin thla kha in thla hlen tur kan ang hian ka hretlata chu chuan kalunga ti chezualani atiani nula h lalzong liani hi punilian ale pihauli rite fanumal ni in January ni somni pariat sangkha zako somruk le panga khan biatea pianga aming hi apu apapa in kan lalzon hilian ma lalzong lian ni ro se ti in aphua ani anu hian zongi hi kumruk mi le kani laina boral sana athi don hian a pasal nena an fanu chu pathian rong bolna akal tir turin acha chu anu pui thu cha chu ti puitlin ngei po ati ve ngei tura anga yani zongi ti a ko ani de berawangin zongi ti in kan soi de zel to zongi pa hian nu pui dang anei le chu nen chun fapa pakhat an neya anaw hi aduat mawangin anaw hian angai hle thin ani ome zongi chukum ni apum hlum chau ti in sangkha zakwa somruk le pasaria primary school alut ve tana tluang takakalin sangkha zakwa somriat le polia matric HSLC azova PUC zirturin sangkha zakwa somriat le panga aizola chuka trulna awangin biate primary school mi ayo in athok le tazoka sangkha zakwa somriat le pariata saiha English medium school athok le boka heta athola hian apai na ngai awangin apa bula turin atna aban sam le tani an khua chuan nula tlomai le tho thang that takani oemele KTP po tangkai takin ain mang ani fiam thu du tak fiam thu thiam boxi nui du tak mi poisoi lo zonga fiam thu tho thiam awmna chuan mi ten an hlimpui em thin ani oeme in ti hlimna po ding chuak mewa fiam thu tho thin ani thian kom thiam mi hlim thei awmna chin riat ve tak mai ani zongi hi nulangai no be tak ngolu tuklo samsei thattak sang lu tuklo ani asam hian akonga votna pa missionaria akaldon khan adar votok velin atan toya noksak donin a hriapo ani mai theye nula h lozong le ni hi nula ni chunga tharau ni tak mai ani tlat boka lam hlimna achanga alamna sahle thin tong hriat lo po nei tela hlimna sadeu lai chuan kholai ate atlan faka tualaya mutte atul chuan amu mai thin pathian thu po au chu puina sahle kotlaya le atul na hmona pianga thanghem ngai takin thu asoi bok thin tleirol rual hlim antama an hruai tu ber ani thin ani achang chuan ku jung chalin cross asiama alu chunga aphar chova maya mi ten munom anti in anlom hle thin ani ome zongi hi tharau mi ani tharau changsang hanti thei ang chi hi ani tong trai angaina tong trai hi ahun mandan poimo tak ani kawsan le khotlangin mi piang thar tharau mi pathian le kawsan ta na man ro poimo ani ti an hre Polan mizir tu te niro ati ang khan zongin nuna hian zir tu ani hetianga tharawa khat le thul taka lai hian missionary akal hi ati tur ni riat na thu tak aneya hlapakhat hian athin lung atne zualin missionary pen chu tir tu po ani chu hla chu hei hi ni chandam tu min mangai na chu ni tin san tin kalo hreta athina ka thi wangin thole na ti nun kalo ni ta leitaksa boral tura hian isu mel du lang zel se mi te nena nun na pe in
kahun zong hi ka mangaral to anga ti hi kumsang kha zakwa somri le paruka nula aral biak chungi Manipur fila evangelist teacher mar tarna khan thom anei ring le maya zoram dung le wang amur chuak ani kha biate ko ram thar committee po in lalbiak chungi chu an khuwa tlang puite a an farala an zinga hian zongi po hi kalve a nula lalbiak chungi thi dan chuan ama zongi po nasatakina khoya missionary a kalve chu atum tatlat mayani biak chungi thisenin min avani keipo martar turin ka kalve don athisenin min kovin ka hetlat ati maya nula biak chungi ralna akalte chu an tong trai ruala hetia an tong trai ruala hian nula h lozong le ni chu chhot la ya atlu bok khup thuaya hunenga mochen angoi wang nuwa aron tong chuaka biak chungi thisenin min ko keipo martar turin ka kalve don aron ti chuak le a dan rual lovin missionary a kal atum na chu ati hlotling turin kong adap chauta ani missionary a kal dan ngai tu in aizola akala an khu atanga missionary a thok mek arzo thanzar na buai puya sinot office atang chuan kalnarem chang a hal mai si lova zo thanzar ate chuan lunglei lama an ho santa a zongi kalve du si kaldan si lo poiti lutuk chuan mi pa chu ni ila ka zui ve nga lang chu atingoi ngoya kalsan she an ti hle sinot mission board a deal na a thelut ve ta top maya sinot mission board chuan zun ni som ni le pani sang khat zakwa somriat le pakua a an committee chuan lunglei biala evangelist teacher na thok turin an lata a lungsena tanga KM som panga vela hla phai ruang chu a turin committee chuan appointment an siama lunglei pana akal ma hian an khuwa a ho chhole phota ko thanin ursun takin athana an buat saya pastor chalhnun an fuina thu asoya nula h lalzong le ni point thu cha ba ka a testimony le missionary a akal tum chante asoi boka ko thanin khom bana KTP in asan pa in thana siam le a heta hian a hladu bermai mi te hna nun na pe in ka hun zong hi ka mangral tong ti hla hi a thang nge ani he KTP in thana program siama hian zongi hi alama atap boka an zawain an lunga lenga an mitui atlana sa em ani khovar dona an tin thei chau ani ti chuan a thiante a chung tele arong pol puite kalsanin aizola akal thap hota a thona tur hi ho mission sau ani awangin lunglei panin akalta a akal don boruak chu ama lama khan kan soi to a lunglei atang hian July ni som pali sa kha zakwa somria le pakua a lungsen BDO pu khotin khuma motora akal ve a lungsena anria ka atuk July ni som panga a thona muntur phai ruang chu chu athing ta a lungsena tangin kilometer som panga vela hla bru khuwa khonuam ve tak ani phai ruang chua hian hanlu ngal mai na tur quarters arem chan lowa wangin chu khuwa a ko ran hruai tu puchuang ki male pizir kungi te nu pa a hron ri a thlen zan po hian malak dan turte soi hovin thok tu dang eze vanal hruai ate nen lim takin anin kom ani atung mai tang chuan school a zirtir na chu an thok ve tan nga la mizo hla le sa hla te school no pang a zirtira an thiam man nual ani no pang te ngai na a akai du renga no pang poin an nel ngal maya ama po alim hle ani ain tiamangin a u vanal rovale khatur July ni somni a azia chuan a tho puite felzia le school nuamati thute a thlen inte felzia le thosi tamsi zia te azia ka chu ale khan masa le ale khan nung ani ta der mai ani July ni somni paruk sang kha zakwa somre le pokozinga a thlen inte bal hlatuk a phur ho thosa in bol fai turin an kom thang maya lui delui an ti chu pan thla a thlenin nu piziri chuan kallo mai ro tuyalian si ti in a che sual pak hlavin ina insil mai turin ati a
mase ina in bual mai chu du lovin akal luya luika ma sabon le asung bun chu ada a in bual tura vaw kam adai chu ache sual zui tamai ani nge yang pisiri chuan atalai tak amu man lo deuh na a tuin zongi aron len chu an tukver atangin alo mu a tranpui tu tur a awngal chu la voithum tuya aron lang chuak le a zongi mang ang ban vai chu a mu theya tranpui tu anom si lo zongi hian tranpui tu a au ve nge ni a ngai thein a ban ron vaya a voithum ban vai nuwa chuan apil len ta ani luiral le lama kaw chua changma ho an oma an mulo po ani thei tuma an ron che chang si lo phai ruang chua khomi te an ron tlan khom thuai na a tuilu thiam an lo om lo le zel si a an me president in changma ho chu zongi charapiang cheng za ka pe ang a han ti ta ka chuan rang takin tuya an lu ta reilo te a dumia chakma chuan zongi ruang chu aron pom chuak le tamai si a theito chua thok tir an han tum po in an chan zo ta lo tui a hak na deuh po ani mai theye atira tloma in tui thiam chakma te hi poisa lo tum kher lovin ron kal ve ngal mai chu ni sela chuan zongi hi chan man ani mai o mange ti ngai tu thei tak ani ma se he nula kalkong thui tak han ngai tu hian mi hring dan chi ani lo ani ange me hrui tu khan chakma zongi char tu kha poisa pek tur alo nei rem chang lo le nga la forest guard pakhat poisa kha an han man sak le a chu chu ke in kalo tu mange ti in pukhotin thanga video khan atnuwa aru sak le ta ani nula h lal zong le ni thi thu hi lungsena zual ko kaltirin riat tir an ne a lungsena tangin video pukhotin thangan wt message lunglei sinot office a riat tira lunglei atangin aizol lama sinot mission board ho tu te hilin annin biate lama zongi pa te chu electric department biak hlat na in an hil ve le ani lunglei lama zongi boipui turte an thlen ma theilo awang le in biak po zung thei ani lo awangin phai ruang chu oi me ta chuan zongi ruang chu lungsena an zon chowa lungsena tangin motorin lunglei lam an pan pui ta zela lunglei lam atanga mission ho tu te le ko than hruai tu zongi ron hruai tu ra local te nen haw ruang kho chunga anin to ka thilom zian han soi ho nuwa lunglei thlen pui phot tha ringin lunglei thlengin an kal tlang pui ta a sinot hruai tu te le ko than hruai tu te chuan zongi ruang chu engtia kalpui zel tur nge ti an ngai tu a zongin a thona hmuna phum turin a hming alo sain to na a thona atangin an ron zon thui to si a an ril ru a chi ai hle ani heti la hian nula h lol zong le ni pa po in a fanu ruang chu lak du hle ma se a fanu in adu dan ang taka hming alo sain nan to angin a thona hmuna phum rem ati thu arom cha chu an hreta a phai ruang chua phum chu tha in an hria a aruang chuan phurlet le ta ani lunglei atang chuan ruang zui tu thatin tak nen phai ruang chu chuan pan pui ta a motor po pariat lai an kala lungsen atangin motor akal theilo awangin lungsen uai me in an zona tlaidar thum le achan ve vela phai ruang chua an thleng le a kholum kara nula h lalzong liani ruang kalkwal pui dan hi alu hai thlak le ba ka akhongai thlak le bok ani abuai pui tu te po an ha in an fakom khop mai zongi pa te phai ruang chu rom thlen ma zulai ni somni le pasari sangkhat se po sumriat le pakua tlaidar lia voina in khom buat sai ani a reverend kelo zuala heti laya lunglei sinot administrative secretary in avuya biate atanga zongi pa te ron thlen fel nu zandar riata athan tura ulu taka anlai mission compound a thaliam ani zuita ani zongi thana hi biate a an ina po nei ani a akaldona tha tu pastor chalnu na bokin apuala hun nu nung thana hi mangle a heta thana thu cha nu nung hi biate ko than mi pui chuan thu cha ro pui atling ani
anti tin bia te KTP in thatakin zongi te kot kaya lung an phun bok ani kar khat vel chau missionary na athok man na a nula h lo zong lian hi pathian na bu sai da na sa a chanchin ngai nom anga a athi dan le aruang kalkwal dan te hi amaka ama in pek na ang nge in anun zong ahlan nuwa po amar tarna in thu ala soisi ta sel ani hi phairuang chua hian sarkar malak na wangle mihring an lo tlem ta ka wangin zongi hi tlai khon nuwa aru ro la chuak le in lungsen biakin compound a phum that le ani a ama hiat reng na lungpo athana hian lungsen go thanin aphun nge ani mitui tlachunga tu te chuan hlim takin an atang trap chungin bu chi fe chu pui ma sela abu phalte kingin hlim takin alo hole ang